Diphu manja kachileng atawarpi tawar kewak adiman MSC lun sing teron pen long le kethok la pen kipacheklam asai kideng. West Karbi Anglong District Bathalang so along Run for Unity ajay mekke paman. Balipathar along United Labab Duichan Karcha Maki Padopon. Dhansari Sipnagar along Dimaraja Kharnai met Dimasa Richu Arni pen alang tengalong. Tourism aside campaign kilang RD kipiya kinang sot. Karbi prime time along pen development groupi nan biar tang tan pen RJ tha. Diphu manja kachilenga to warpi preni phai thom kep arni kangsa por phai chokraj tim apor malong pen priority mount school atheng not to war pen chenglok along to war ke vaga di malong an longle ke thok pen ke pache klama birta cardinal salong birta nangli kachilenga to war ke bak eta joini aniwang surya rat motor pen kachilenga phan kisung anpar kaching koi pen munit apran ke dam nanga jok pen an kisung chetong nang rintilo Kachilenga raratum lahaya kisung kachetong nang pathak mathadamsi Karbi Anglong Autonomous Council MAC mate number 15 Mahamaya constituency IMAC lunsing teron anang lihin pen jongjung atangka chipadamsi Diphu manja kachilenga tawar pikewak bither di malong anam kipi JCB pen longle thoksi kapache klama sai ke deng India det pialong preni phai thom kebra isi arni pharo isi rapli kebra ke thomang deng Sardar Vallabhbhai Patel mahang ke thekarni along pacheton dunsi run for unity aja meke deng pona son thaksi baithalang sorong si pialong ta ke paman pona birta karno se pherang ke jasan inghi pen birta nak pale pharo isi rapli kebra ke thomang deng Sardar Vallabhbhai Patel mahang ke thekarni along pacheton dunsi India dang pialong run for unity aja meke pado pona son thaksi West Karbi Anglong Bharatiya Janata Party atumben baithalang sorong su pialong Run for Unity ajay meke pamandun. Baithalang su BJP asa hemalong adaba por pen WKADC BJP amai pu arun terang la pen 20 number baithalang su MLA Dr. Mansing Long pia tumpen flag off si jamek pangcheng pon. Dekhor mane jagar pora mane suke pina pora hoi gise duhati bonua karon mane ei Sardar Vallabhbhai Patelok naam disle Iron Man loh purush ei jo hai mane eta symbolic hisabe hoisu আৰু এই যেন মানে আমি এই সকলোৱে মানে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু এই একতাটো এতিয়া আমি ভাৰতত মানে নাছিলোৱে ক'বলৈ গ'লে কাৰ্বি আংলঙত এক্সক্লুডেড পাৰ্চেলি এক্সক্লুডেড এৰিয়া আছিলে Labang soja meglong SC Morcha Kisan Morcha pen chenglok BJP asong along klem bang phubang phia tum do anta chitong dun se RDP dun Samten Choiling Gumpa Association Karbi Anglong District Kolakhat District Lapen Nagaland Dimapur District ke thomatum chelangsi preni phai thom kebra isi arni ada por phai nerkewa porpen Balipathar long ke du Buddhist amondir along Sigir Kap Angdeng United Labab Duichan Karcha sai ke deng ada ba porpen Buddhist arnama phan kardom karde sai patu de rapi porphai keba porpen lang ke sukijun apithu porphai kresia porpen isirada mai pi paman ponlo tirika mamaya mai phe bir bahadur lama pen ke chephem phupana mailong purba moktan ben kinang sor lam lapen aluhi ke pachnia por enlo aluhi aman pe chief advisor lama amrit thokar lama himal moktan lama pasang yanjan lama pasang thing lama dawa thing man bahadur tamang lapen ke thegiding sorkari gangbura tum chetong dun mailong lama tum Buddhist arnama phan ke tum angbong ningkan isipen ipong chingrum pen karchu lapenan parta chithan chipare ke krapami ji lapen ke to ke thaga huelam chithan chimum ponsi nerlosuni amai mesening samjin pensi pachun ponlo যেতিয়া নেকি ভগৱান বুদ্ধ জন্ম হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁ আমাৰ এই মানৱ জাতিৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে তেওঁ যিটো তপস্যা কৰিছিলে তপস্যা কৰাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া নেকি জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিলে তেওঁ যিদিনাকে আজিৰ দিনখনকে তেওঁ এই আমাৰ পৃথিৱীত আকৌ উভতাই ঘূৰি আহিছিলে সেই দিনটোকে এই প্ৰগ্ৰামটোক লাভক দুজন কাৰ্যক্ৰম হিচাপে আমি সকলো মহানুবৌদ্ধ বৌদ্ধ ধৰ্ম অৱলম্বীসকলে ইয়াক উদযাপন কৰি আহিছে নৰ্মালাম সপৰ ফান বিৰটা মই ইনতমানিক সিনা KOPILI Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen.
Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast-style pork curry. Wait! Not only this, Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. KOPILI Family Restaurant, 4th floor, HRS-J Complex, Dharamnala Road, Diphu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Diphu. For more details and services, please contact at 70024-56806 or 9957537019. Saraswati Superstore, MS HANSE Enterprise, near Mamta Pharmacy, Diphu Main Market. Hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service, accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors, opposite of DIG Bungalow, Diphu Mandi Road, Karbi Anglong, Diphu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Diphu, Karbi Anglong, Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Come on, come on. Grand opening of Bazar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazar, India. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo Piputhar Biota Long Wangtholo. Lumbajong Development Block ke Parloang Kang, Preni Pai Thom Kep Arni, Manja Block Sa Hem Along, Swahit Kushal Convert Sarbajunen Bridha Pension Asonia Pathak, Cherok Toka Mai ke Paman Pona Biota Karnu Sa Hem Along, Ino Cherok Toka Bang Pupen Biota Nang Pali. Manja Lumbajong Development Block Asa Hem Athengnu Along, Swahit Kushal Convert Sarbajunen Bridha Pension Asonia Pathak, Cherok Toka Mai ke Paman Pon. Labang Somai Long Thansuri Constituency VDC Chairman Dilip Singh Bay, BDO, Gram Sevika, Kishan Morcha Mai Puken Singh Rong Piatum Pen Pen Hemi Pila Pen Arta Keong Mate, Arta Nikan Trok Kep Keliatuma Pan, Kerap Kipajir Japan Form Keron. Nihang Don Suri Organizing Committee at Tumpen Patir Piponsi, Suri Hinira Krenar Kep Aninkana Parman Kiching Siang Ding Don Suri MSC Cup Football Tournament, Nonang Kiliji, Pai Kunachi Cloni Pai Crazy Penny Pai Inkoira, Troxy Arni An Kipaman Ponche Birta, Preni Pai Tom Kebra Isi Arni, Cardinus of Perankim, Bokajan Pen Birta Napali. Nihang Don Suri Patua Clam, MSC Cup Football Tournament Kipaman Ponjia Dimalong, Karbi Anglong Tournament Council EM Jagat Singh Ingti Kahumridam. Alangli Kahumridam Mahut Subcommittee Tumapan Pai Kunini Pai Isi Arni Pen Sai Doanta, Ke Claim Ponjia Pan Pachini Tekang. Kibang J Pai Kunini Pai Inkora Troxy Arni, Cultural Troops Sitame, Pado Ponji Puta Pachini. Cultural Troops Kipaman Ponjia Long Rock Rock Band, Christine Teron Pen Chek Lok Pen An, Kechopapon a Cultural Troops Atum Pen Bang So Arni Along, Chitong Dun Jipusi, Birta Riptun Long. Dhansari Constituency ke Parloang Kang Dhansrai Hitia Dung Sipnagar Podimalong Dimasa Aricho Arni Penalang Tengalong Tourism Asai Kapen Anso Se Kijoy Kelangadim Sonsia Sonte Kijoy Kelangapan Kewang Abang Do Oji Pusi Chedok To Aratum Pen Katnews Along Birta Nang Pali Dhansari Sipnagar Podimalong Dimaraja Kharnai Mate Dimasa Aricho Arni Pen Alang Teng Angkang Kijoy Kelangapan Kelang Mesanadim Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlo Tourism Asai Kampen Anso Se Kijoy Kelang Apan Kasalam Pon Pado Ason Te Kijoy Kelang Apan Kewang Abang Do Oji Labang So Lang Biak Kung Along Kijoy Kelang Atum Ke Sanga Hem Osomar Kijoy Adim Lang Teng Along Kijoy Apan Telong Haihud Do Son Te Kijoy Kelang Apan Kewang Abang Do Oji Pusi Cherok Tok Arar Tum Pen Ningji গভৰ্ণমেণ্ট হি কেইটা দিলেও মানে আৰু বস্তু কেইটা আছে দিবলগীয়া আৰু আমাৰ ইমানটো মানে ফেচিলিটি নাথাকাৰ কাৰণে আমাৰ এই আমাৰ ডিমা ৰাজা খাৰনাই মনুমেণ্ট হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টৰ জায়গাটো আমাৰ জংগল হৈ পৰি আছে মানে জংগলটো এনে আমি ৰাইজ হৈ কিনি কাটিলেও মানে সাফিচিয়েন্ট নহয় জংগলটো আকৌ ওলাই থাকে যেনিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যদি আমি সহায় পায় তেতিয়াহ'লে আমি এই আমাৰ ডিমা ৰাজা হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ জায়গাটো আমি ভালকে ৰাখিব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিছো আৰু আমি এনেকৈ মানে আমি কমিটি মানে এই মানে বস্তু প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব বুলি এটা যুঁজি আছে পাৰিম বুলি প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ আছো আৰু সেই প্ৰিপাৰেশ্যন লওঁতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম কিটা কিছুমান দিলে ভাল হয় আৰু কিছুমান বনাবলগীয়া বহুত আছে আমাৰ ইয়াত হিচাপত যিটো টুৰিজমৰ হিচাপ আমাৰ টুৰিষ্ট প্লেচ হয় এই আমাৰ ডিমা ৰাজা খাৰনাই গোটেই মানে ডিমাচা মানে জায়গা আমার এলাকার মানে টোটাল ডিমাচা জাতির মানে মনুমেন্টস ইয়াতে মানে ইয়াতেও নহয় আৰু কিছুমান তাতেও আছে ইয়াত মানে
আমাৰ 12 চেঞ্চুৰীৰ হয় এইটো শিৱনগৰত থকাটো ডিমাৰাজা খানাই Dimapur rong supi pen ke kahilo par pedet ajok kijui ke langa phan ke wanga tumdu sita me dhansuri pen dimapura dakka chilenga tuwar kahino par pe ajok kijui ke langa phai ong par pedet lu lasinon Karbi Anglong Autonomous Council ke chari bom BJP sarkar atum pen labang swalang tengalong kaching thuramo kedeng pon padwa sonte messenger lepenan par dakka chilenga tuwar duanta avi ke ruithu kaslam pon padwa sonte messenger potakaning je pado Birta bang kela panskang ton paniklo domitang mi korwang thu